पाउदा सीए बिल की मायोक्ता मियामना संगसिलक्पा खोंजंग लेप्ट्री इरांग लाक्सिनबा होनाबदा पुलिस का खोंजंग लोइसिंगा मुक्नबगी थोकदोक थोकली पुवारी की थेंखांग कयादा मेनलैंड इंडियाना मणिपुर बु नमथाक तौरंबना भारत लैंगाकना पाइखलक्पा थबक थौरम सिंगदा लमदम सिगी मियामना थाजब वाटपने हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाइक्रे अमदी नुंगसिरबा मचानुपा अमगी असादा हिंगलिबा हक्सांगी फिबम सोयरबी नुपी अमा सरकार की ओइबा मतेंग अमता फंगदना वाना लेली खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज में ताबिरिबा पुनमकपु अरुणबलाना तरामना ओक्सरी हौजिक फाउबगी मरुइबा पाउ मियामदा संतोकना पिजरी मेन पैक की लमजिंग मखादा लमदम असिगी मियामना सीए बिल चनहनबा यारोई हाइबगी खोंजंग असिसु संगसिनबा लेप्ट्री खोंजंग असिगी सरुक अमा ओइना ngasi थांगमैबन डीएम कॉलेज गेट मपादा लमदम असिदा खुंदामिनरिबा सिंगमी तमीगे इसिल इनाउ सिंग पुन्ना थोक्तुना खोंजंग संगसिनख्रे ngasi अयुक पुंग 10 रोम तारकपा मतमदा मोजिखुलगी इसिल इनाउ सिंग अमदी थांगमैबन गे अकोइबदा लैबा मियाम सिंग थोरक्तुना खोंजंग संगसिनकी नुपा नुपी अहल अंगांग खाक्तना सरुक याखिबा खोंजंग अदुदा खोंजंग लोइसिंगना लंबी मयाई हिप्सिनबगा लोइनना सीए बिलबु यानिंगदबा फोंदोखी खोंजंग अदुना मरम ओइरगा लंबी अदुगी नाकल अमदी गाड़ी अमता चटहनखिदे खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा सिंगना सीए बिलबु यानिंगदबा खोलाउ सिंग लाउबगा लोइनना लैंगा की थौंगबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना लाउखी मियामगी खोंजंग अदुदा मेन पैक की माइकैदगी सीए बिलना लमदम असिदा ओहेलखिबा सीए बिल अमदी बिल असिगी मायोक्ता ngasi यलहोमी सिंगना लौगदबा थौदांग कया सुगाइना खंगहनखी मेन पैक की को कन्वेनर ओरिबा अमुको की प्रेसिडेंट पीएस देबाना मियामदा वांगांग निंगै पुलिस की कांगबु लाक्तुना वांगांगबा लेपनबा खंगहनबगा लोइनना माइक्रोफोन मुनबदगी मियाम इरांग हौरखी इरांग अदु लाक्सिनबा होनबदा खोंजंग संगसिलिबा सिंग अमदी पुलिस अनि की मरक्ता मुक्नबगी थौदोक थोखी नाकल अमरोमदा खोंजंग असिबु सौगलदुना उरिपोक चैरापोट मनाक अमसोंग पासोयगी मियामना खोंजंग संगसिनखी तंपाकी अतै डिस्ट्रिक्ट सिंगी तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदसु मियामना सीए बिलगी मायोक्ता खोंजंग संगसिनखी पुवारी की थेंखांग कयादा मेनलैंड इंडियाना मणिपुर बु नमथाक तौरंबना भारत लैंगाकना पाइखलक्पा थबक थौरम सिंगदा मियामना थाजब वाटपनी पुनमक असिदगी ngakthoksi हारबदी मणिपुर पीपल बिन एसेंट तौननबा होनमिनसी लैबाक मियामना हिंसा याउदना डेमोक्रेटिक ओइना संगसिलक्पा खोंजंग सिंगदा लैंगाकना अयेतप पीरोय हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाइक्रे हिरम असिदा रिपोर्ट अमा पुवारी की थेंखांग कयादा मेनलैंड इंडियाना मणिपुर बु नमथाक तौरंबना भारत लैंगाकना पाइखटलक्पा थबक थौरम सिंगदा मियामना थाजबा वाटपनी पुमनमक असिदगी ngakthoksi हायरबदी मणिपुर पीपल्स बिल एसेंट लौनबा होटनमिनसी लेबाक मियामना हिंसा याउदना डेमोक्रेटिक ओइना संगसिलक्पा खोंजंगदा लैंगाकना अयेतपा पीरोय हाइना मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाइख्रे फिशरी डिपार्टमेंट सिंधुना चीफ मिनिस्टर गी दरबार हॉल दंगसी पांगथोखिबा ngami chaninga yankhai marida lon yenthokpagi achamba thauramda chief guest ki warol piraduna CM बिरेना मखा तारदुना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मातांगदा प्रजा मियाम की वखलदा चरांगनाबा अमदी लाइतादबा फाउरिबा असि यामना मरम चुम्मी अदुमकपु खोंजंग संगसिनबा मतमदा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी प्री मर्जर स्टेटस हाइबना चिंगबा कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदा वाफम याउबिगनु लीगल एक्शन लौखलकलबदी मदुना हेना चरांगनाबा ओइगनी वायलेंस याउदना डेमोक्रेटिक ओइना संगसिलकपा खोंजंगदा लेंगाकना अयेतपा पीरोय सीए बिल की मातांगदा मियामगा लेंगाका मोट खेनेबा लेते बिल असिबु थेंगनसी हायरबदी मणिपुर पीपल्स बिल दा माय ओनसिलसी हाइना माकना हाइखी बिल सिना कोई सोकेरा सोइरा यस हुजिकी अनोबा लेरिबा पोसिदैदा बिल की कंटेंट दा सोको यावबरा मदु नैना इबन मदु नैना फावबदा अखोइदे एप्रेंशन नम लेब बिल सिना सोकते हायरबादा खोइदे एप्रेंशन लेब लेफम थोइ करिगी लेरोय मरमदी सांग लिसांग सिना खोइबु बिट्रे तोरगा लाखी मर्जर एग्रीमेंट तौरे मर्जर एग्रीमेंट तौने इनबसी पोस्टिंगदु अखोइ थबक ओइना वनथोकनबगी अखोइनसु ताहुद्रे अदुइ मतुंगदा मफम मरांग खंगदे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक थमजनबिरमे अदुगी मतुंगदा अखोइ कनोगी इपा इपुना कल्लगा लाकपा सही तरे खुंटाकपा नुपी कया नुपा कया मपुंसी कल्लगा लाकपा मणिपुर की लमदु बॉर्डर कनोगी इंडिया ब्रह्मा border agreement na 1967 na tawrkanda border agreement tawthongnarkanda khoi manipuri singge ya bayawna brahma ga agreement tawthongnar me amani panbagi wani
सिगुम्बा series of सोइरगा खोइबु नमधरगा लाखिबनिना चिंगनबम थोइ अखोइसु चिंगनै प्रजा सिंगना इमा इबेल सिंगना इसिलिनाउ सिंगना चिंगनरिबो वाखल मदु अखोइ ले अदुनने अखोइसु लेपते अखोइ नुंतिगी अखोइ मीटिंग तवी यो यारोय मणिपुर की क्लोज मा और नॉर्थ ईस्ट की एग्जाम तो है क्लोज मा हापते यारो और मणिपुर की पीपल्स बिल अखोइ मयाम संगना सही निफु यांखैदगी तानदना लाबा मणिपुर पीपल्स बिल मणिपुर की प्रजा बु मपान की मिटोप सिंगगी ngathok senabage adu bill do ani si manungda ama sumtok tok do yaro adugi mathakta khoi aduna ani si sometimes samu mix to do aduna khoi na ai khoi government gi di huji hai si ai no sima yam thuna bill gi ascend khoi mayam sangduna anonymous hoina hanadi anaram da ching dam pulak pulaga ya khraba adu manipur people's bill akoi protection bill se masi han masi masu khoi namdana esen lawna na ba akoi mayam punna adu da pressure priminasi loina north east pu or manipur party in particular hari ba posi da ge tungda hujik sokera soira tungda solak pa ya ba pot akoi da signable lebo da ko na ba akoi gi exam to bi ha ba se sigi line ani sta koi government adum sakhi gani praja mayam adum punna sakhi gani ha bi jum dangai ngasigi sumba khudong chab se lo senkok chabani ko mayam da Fishery loan yenthokpagi thorum aduga mari leinana mahakna hai lamdam asigi khwaidagi maru oiba chinjak singi manungda nga haibasisu amani asuk yamna miyamna pamnana chariba nga asi ngasimak mapan lamdagi metric ton kun hena pusilakli masimakna state asigi economy da safu achauba ama piri pumnamak asigi solution ama oinaba fishery production asi hengatnanaba lengak asina ahenba mityang thamli lengakna bank singda khushamnarga loan piriba asi miyam na sumatam chana loan singbiu haina mahakna appeal tawki koi government sina nga da kari gidam ga emphasis pirei na nga akhoi sing nga chabani akhoi si maitei aduga naga oiro kuki oiro maitei pangal oiro leiriba sing se koi nga sai mayang oiro se leiriba koi gi mainland gi laga leiriba sing loi nga yam chai khara da ni sada ba ado asu yam nga saba aduga ising ju flight chat pus di loi na ubiramani ising gi saruk se tampak se kyam yam loktak se ki periphery ising atane loktak se nata atai jaga so pukri mayam se ada ain khalle kari gino ising water body asu yam na su leira kan dai khoina nga ma pa ne pusala sar se kari gino itom hang ba question hang ki ba ising nga asu yam na ising gi water body su leira kan da ai khoina nga se ma pa ne gi pusala ga adu su kari nga hai ba upu nga manam nammi khangde namde khangde aphabani khangde phatabani khangde madu ne ba kuin sar se aduna ekoi government na decision am loki lakadar 2021 soi bogi manung da gidi sagi matung da gidi mapan da gi nga pusalaktana ekoi khatagi puthok nga sina sufficient ohena ba madi hona sira gaina ekoi se kana gumana ngawbani haram bi but we started ekoi thaba hogre adugi part amani ngasi hori se Thaurangi President ki warol piriduna Fishery Minister and Kaya Sina Manipur da darkar leiriba nga asti metric ton yankhai gi ni thoini masigi manungda metric ton kunthani thoidi state na puthokli wat liba metric ton kun asina mapan lamdagi pusilakli ing lisingani ga chani kun phawgi manungda wat liba metric ton kun asima su puthok pangamnaba thaurang kaya ama phase 9 na paikhat kani haina phongdokhi different banks digi loan to pige na aikoi honorable chief minister yamna kanna bank officer singa tana rega ngasi si loan si yenge dorbini ngasi loan yenge dobisi 254 beneficiaries asi loan sinda yengeni loan na masi 254 masina aroi banate face by face ta rina yengeni hebisile ngasi yenge dobisina first phase ni second phase third phase and tawna loina masi yen de lakini ngasi pangthokiba loan yen thokpagi thorum aduda konthaujam hianglam kaksing wabgai sugnu oinam thanga mayang imphal amadi nauria pakhang lakpadagi punna beneficiary chani ga yankhai mari da bank taret na loan amount adu yen thokhi Citizenship Amendment Bill gi mayokta ngarang numidang singjamai apunba nupi lupnasu singjamai thongam laikai gi akoibeda maira gi rally satkre rally aduda saruk yakhibi singjamai apunba nupi lup ki convener
Thongam Ongbi Inau Chana Bill Asina Karigumba Ek Olaklabadi Lamdam Asida Lairiba Yelhomi Singh Loina Tumna Mutkragani CA Bill Asi Ribok Togdriba Fawa Singjamai Apunba Nupi Lupnasu Hanbalaitana Kongjang Sangsin Kigani Amaromda Miam Punba Mafamda Bom Pokai Hanba Amadi Asok Apan Nanghanba Si Yamna Laibak Tibani Matungda Tobigano Haina Mahagna Haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞꯅ CAB ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯅꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯠꯅꯈꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯖꯥꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯟꯁꯦ ꯂꯩꯍꯧꯔꯔꯣꯏ ꯃꯨꯠꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯤꯕꯗꯣ ꯂꯩꯖꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯆꯕꯅꯤ Citizenship Amendment Bill 2016 ki matangda Manipur ki Chief Minister na fongdokhiba wafam sing adu mahaki oza RSS na tambiba para aduna mahakula na lamjingkhibagi khudamni thawong asi tenawana achum aran khangdana mapuna tambiba marol khara pangangdangangba aduga pangkhakni haina Maoist Communist Party Manipur na thadorokpa cherol amana hairakli serol aduna hai Chief Minister na mapuna Sanbina ba fudit tamangjong songbagi thongdo khudakta lepana punamaki yaifaba oigani RSS amadi BJP na Manipura phuru masel yengthi hanana ba honaba khudakta lepkadabani bill asi pass torokpa mikupta amadi makha tarakpada kari lakadage haiba asi naina hoba chungani masi Manipur miyamna su mikupna hom singna laibiu mafam amadi matam amadata laibak kanana bagidamak thawai fawba thadokpa ngamgani haiba achetpa phirep adu lobiu hairi Hauzik Paugi Maraktan Atian break amatang luxury. Manipur ki ahanba 24/7 cab service oriba lamjingba cab service na miyam gi sebada leizari. Apamba service khanbiu economy rate ₹15 per kilometer, standard rate ₹25 per kilometer, luxury rate ₹55 per kilometer. Manipur gi district singi maruaina Mau, Senapati, Ukhrul, Manipur gi mapal gi lamsing loinana luhongba madi atai thodok singi damakta akhanaba discount pizari. Hena kupamarol gi dama contact tobirau 1800 1027 959 amadi 8794613154. Ekhogi website www.lamjingbacap.com. Musicians, singers, dancers, rappers, actors, comedians, any talent. The stage is waiting for you to showcase your hidden talent all over India through Mega Talent Show on Lamjingba Times of Manipur private satellite television channel, which is available at Tata Sky. Prizes: winner ₹1 lakh, first runners-up ₹80,000, second runners-up ₹50,000, 7 consolation prizes. Audition on 30th, 31st March, 1st and 2nd April 2019. Last date of enrollment 15 March 2019. Forms available at Tom Office, Uripok and a college near you. Call 940-299-1938. HBL Constructions in partners with HBL Architects, providing complete building solutions, building constructions, architectural consultancy, soil testing and structural design, re-engineer structure, interior design, all kind of building services. Building the future. For more detail, please visit our website www.hblarchitects.com or call us at 8730-049186. Break matungda mayaba mo kahana taram noksari ngasigi mirona isagi laibakti isana semjagadabani haina ba lairabasu taibang mapugi nongdambu kanana tambang amgani mioi bagi mapokta poklaklabasu mimana ba punsi maren amada hingba pamdaba mioi pokpu ngasigi malemda lairamgadra ohang asi awana mayok nariba singda madom hangzarabasu wahangdugi pakum pinana ba honabada awabagi polumdi nongmagi hengalagli ngasigi lengakna leitalaira awana taraba singi mateng kaya pinana ba tongan scheme kaya paikhatli kanaba kaya amasu phangnari adubu asigumba laingaki thaujan phangdaba kaya miyoi kaya amasu leitaba nate miyoi bagi punsida anaye yaudana hingba haibasi pungnamangna pami adubu laibakna natraga khusemna pamdaba oikibasu kayani nungsiraba machanupa amagi asada hingliba haksangi phibam soirabi nupi amana sarkargi oiba mateng amata phangdana wana leli hiramasida report ama Uripok achom leikai da leiba laikhidraba yumlembam bungda yum panduna nungsiraba machanupa amagi mama oirabi chahi nipu humdoirom surabi nambam ningol yumlembam ongbi radhamani ngasidi BP stroke na maram oiraga mima nadrabi haibado oiduna leiri radhamani hujik mahaki mapam oiriba lamboi khongnang khongda leiri radhamani gi hujik oiriba hakchangi phibam ase oidringai mapuroibana riksa thauraga mahakna migi yum singda changduna thabak ingkhang suraga yum panlami 2007 yum palaga 2008 chanupa Cima poe
ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯂꯩꯖꯗꯕꯅꯤꯅ ꯌꯨꯝ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯂꯩꯖꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯚꯔꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯚꯔꯥꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯕꯤꯄꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅ ꯅꯥꯕꯅꯦ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯁꯤꯗꯗꯅ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯑꯣꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯆꯠꯄꯐꯥꯎ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯉꯝꯗꯦ ꯆꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯔꯥꯙꯥꯃꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯕꯨ ꯃꯕꯨꯡ ꯅꯣꯕꯤꯟꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯃꯧꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯁꯇꯥꯎ ꯇꯩꯁꯜꯂꯒ ꯑꯆꯥꯎꯁꯤꯗ ꯆꯅꯝ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯏꯁꯥ ꯏꯎꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯕꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠꯄꯤꯗꯅ ꯃꯥꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯥꯖꯦꯜ ꯁꯦꯔꯦꯟ ꯅꯥꯏꯅ ꯏꯃꯧ ꯑꯍꯟꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯕꯨꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯃꯥꯏꯆꯥꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯦ ꯆꯥꯕꯒꯤꯗꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤ ꯔꯥꯙꯥꯃꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯋꯤꯗꯣ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯃꯤꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯅ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯨꯕꯗꯁꯨ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗꯦ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯦꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯨꯈꯥꯕꯤꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡꯐꯥꯎ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯤꯒ ꯃꯤꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯁꯨꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯁꯨꯔꯒ ꯏꯆꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯀꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯥꯏꯒꯗꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯀꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛꯅ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯔꯥꯙꯥꯃꯅꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ngarang numidang wairam Imphal West ki City Police Station gi manung chanba polo ground maningda thokiba bom pokhai bagi thodokta Assam Rifles personnel ahum micham ama asok apan nanghan ki bagi thodok ki makha tarakpada ngasi Imphal West District Police na lokhalakpa section thaurangi saruk ama oina ngasi ayuk polo ground gi akoibada park sana house search amadi cordon gi search operation ama sathakre SP Imphal West Jogesh Chandragi mityeng makhada Imphal West CDO amadi 6AR gi combined team na ayuk pung taruk tagina pung taret makhai phawba sathakiba operation aduda nupa nupi punna mioi chahumga kunmuk masa masagi saktak se puthok handuna verification sathaki maduda masagi saktak se yaugdaba mioi taramathoi makhata na verification sathanabagi damak city police ta sinaki ngarang numidang bom pokhai bagi thodok thokiba aduda attack chathaba aduda taruk suba Assam Rifles ki personnel ahum suhing sumban nan Manipuri ama asok apan nanghan kibadu aina thingkraba lal holup UNLF ki lanwi singlup MPN sathakibani haina lup asina claim tawrakli SSA amasung Ramsagi Teachers Association na makoy na tanduna lakpa dabi sing ngasigi lengak na thabakta onthok tabagi mayokta sangsilakpa khongjang hanbalai tri ngasisu association asina sinduna khoyathong pukhi asoba maningda wakat mifam sathaki wakat mifam aduda SSA amasung Ramsagi oza singbu hanthana yengbiganu tolopi drabadi thabak suroi akhoi suyumgi thogai puri haina iba pleka sing thetki khongjang aduda saruk yakhiba SSA gi oza amana ngasigi lengak na satharakiba Thawong sing asida pendaba wafam kayam su fongdorakhi mandugi tangtaba moina akhoi de assurance pirak tabna maram oiraga khongang chatharakpani ngarang su CM ga meeting ama fix tawbasida akhoi gi leader sing chacharure adu meeting do cancel tawbire aduna akhoi gi oja mayam sina makhata na khongang changsing gini haina pirep se lepsabani aduga akhoi gi Zone 1 khakta natana atopa Manipur gi atopa mafam educational zone khudingmak loina sol thingjilaga oja singna mafam duda sirin protest ki thabak su chathari akoina pamjabadi akoi gi lengak sina athuba matamda akoi gi oja singi amasung mahiroi singi yengaga akoi da lairiba problem singje khangdo piramnina akoi si waroi sinna ma thuna koningba pa pawgi marthan aten break amatanga Furniture industry da chahi tara manga hen experience leiraba Mobile Furniture ngasi Manipur da chahi mari mapung fana retail stores ani na miyam gi seva pijari miyam service vertical sing asigi khudong chaw lobby ngasi muglengchin biroksi Mobile Furniture Coapitel near Imphal Products
The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Manipur ihan hangoin handukzaba Green Can Industries masida commercial kitchen equipments amadi bakery item makhal suna phangiragani. We're very thankful for Green Can Industries and what they have done for us so far. So together we think Green Can Industries is the best. We believe in the service of Green Can Industries. Green Can Industries is the best. And Green Can Industries is the best. Green Can Industries gi after sales services yamna pending our entrepreneurs Green Can Industries that depend over yani We trust only Green Can Industry. Green Can Industry is the best. We love the quality of Green Can Industry. Green Can Industry is the best. Green Can Industries is the best. Adum samutang lenshin biraktuna akupa marol gidamakta tanabiyu aikhoigi address Green Can Industries Mahengum Lekai SBI ATM building. Green Can Industries for better baking. lamjingba group na Manipur da lairiba assembly constituency humphudagi mathauda pukning changba public relationship executive post ki miyoi amamam lawjagadori mahigi thak yamdrabada graduation oigedabani akupa marol gidama contact tobirau @131944063 amukasu @131944063 aikhoigi address lamjingba group Rims Road Imphal phone number @131944063 ब्रेक मतुंगदा मयाम अमुका हना तराम नौकजरी इंडिया की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ओरिबा डीडीके की मखादा डीडी अरुण प्रभा कौबा अखनबा चैनल अमा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इटनगर दा हयेंग लॉन्च तौरगनी चैनल असिना अवांग नोंपोक भारत ता संदोकदबनी इटनगर दा बेस तौरिबा चैनल असिना पुंग कुनमरी चुपना थाबा सैटेलाइट चैनल अमा ओइबगा लोइनना डीटीएच तसु चैनल असि येंगबा फंगनगदोरी असम दा सीए बिल हंदोउ अमदी इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहलु हाइबा दाबीदा यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिंगना रेल ट्रैक सिंगदा थिंजिंदुना खोंजंग संगसिली असोम जातिया तबती युवा सात्र परिषद AJYCP की थौमी सिंगना असम यावना गुवाहाटी शिवसागर चराइदियो डिब्रुगढ़ तिनसुकिया नालबरी अमसुंग उदलदारी गिद्दा रेल ट्रैक ता फमजिंदुना खोंजंग संगसिनखी खोंजंग लोई सिंगना लोकसभा दा पास सौखिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चनबा यारोय हाइना खोलाव कया अमसु लाउखी National People's Party NPP na lusingliba Meghalaya laingak asibu sawaliba BJP gi MLA ani gi manungda amadi CA bill awang nongpok lamdamda sana halaklabadi NPP da sawgatpa tokpada natana pham phawba thadokani haina BJP gi MLA Sanbar Sulaina Bharat ki Prime Minister Narendra Modi da chithi thaduna mahaki asiatpa phiref khanghankhre panbai abadi member humpu laiba Meghalaya Vidhan Sabha da BJP gi MLA ani lairibani MLA ani asigi manungda Alexander Hekna senior cabinet oina minister oiribani Haukiba irai numita Bihar gi Kisanganj district ta sahi tarama pandangai ribi nupi macha amabu mahaki mapagi mamang maktada miyoi tarukna nupi oibagi ikai khumnaba manghan bikre hairi police tagi fangba paugi matung inna thaudok adu numidang athengbada Digal Bank block ta leiba nupi macha adugi yumda miyoi khara laaga yum manungda sanglaktuna nupi macha amadi mahaki mapa adubu namfuda nongmaina namduna puraba matung lamhang amada mapagi mamang maktada nupi macha adugi nupi oibagi ikai khumnaba manghan bani nupi masa aduna haikibada mara leiraba miyoi sing aduna thodok adubu police ta kha haidok tanaba kehelnambaga loinana mahaki apokpa mapa busu thina phuram kibaga loinana phuram ki haina pawasina makha tari US Space Agency na phongdorakpagi matung ina space ta ihan hana thagat kiba mini spacecraft adu nasaga paw phongna bangam khidre amadi makha tana CubeSats ani dagi
अदुदगी अमुक हाना पाव फाउनगनी थाजगद्रे फिक्सर फिल्म्स ना पुथोकपा फिल्म अमगी कैरेक्टर की ममिंग लौदुना इफ अमदी वॉल ई हाइना मिंग थोनबा क्यूब साट्स अनि अदु करिगुंबा सेल इचंग चंगदना छाबा टेक्नोलॉजी बु अथाप स्पेस ता मथौ तोबा यागद्रा हाइना सांगेंगी दमक ममांग सहीदा थागतखिबनी सैटेलाइट अनि अदुना मार्स की सेंगलबा फोटो कया अमदी रेडियो साइंस की मथौना चिंगबा कया तौरमलबा मतुंग मार्स तगी का हेन लापना संगसिनखिबा मरमना पाव फाउनखिदबना था अमरोम फाजिलकले हाइना नसागी वारोल अमना हाइरी पनबा याबदी सांगेंग लौननबा साखिबा टेक्नोलॉजी असी साबदा $18.5 संखी मसी अतै स्पेस मिशन सिंग द चंगबा ममल अदुदगी सरुक खजिक्तंग नि हाइरी ngarang Delhi amadi NCR gi mafam kayada ikhang khanghodana len yawba akanba nong tarakpadagi lambi amadi park na chingba mafam kayada len apungong ngokre India gi Meteorological Department IMD gi official singna haikibada Delhi da oirakli ba fibam asi nongchukrom dagi lakpa weather disturbance amana Kashmir amadi Himachal Pradesh ta un tahan kiba aduna maram oigini hairi numidang wairam nong kana chukibana oiduna khad nongchup amadi Central Delhi da lambi sathok sasin yakidre loinana mafam kayada ising isaw thoke nong singi fibam phatabana maram oiduna domestic flight taramari international flight mari amadi atopa flight kaya amasu air traffic control na Delhi gi IGI airport ta tahan khidre mahakna makhata na IMD official singna phongdora kibada lakadori ba numit tarung ni sida nong churoi adubo ingbagi changdi hengalakani hairi ngasi Manipur phongna kiba pause singda kari kari maru oiba paw yori bagi habdo mayam punna mung miyeng taminasi Sangai Express CAB mafam kayada khongjang sing sangsin kre mapan kangjai bungda grenade pokhaibada mari sokle lambi thingduna khuthang sara hen ba hokre Congress na party singi luchingba sing unari pok na fam khongjang kansilakli chara hen basu yawrakle grenade attack ta Assam Rifles ke personnel ahum micham ama sokle CM na Manipur da ain khangba lairik haiba laite haina khanbra textbook kharadi audio visual oina uba phanglagani PJD na CAB gi mayokta laigani haibigi thajaba pirakle huyen lan paw polo ground da gate maya da bomb ani pokhai khre air ahum yauna mari sokle chief minister and birena akan mamong da condemn tawkhre voter helpline number launch tawkhre miyamna mikhal ga mari leina ba wakat sing thangat pada khudong chargani PK Singha Citizenship Bill Miyamna lambi da wakat mi fam bagi khongjang pak san chathakre Swas Bharat Chatrada Imphal amasung None district mana fangle Commando na farga lupa lak yankhai demand tawi haiba wakat ki matangda commission na case lokhatkre Isel Express Men pek kilamjing makhada miyamna CA bill gi mayokta sangsilak pa khongjang hena kansilakli police kam ungna kre lambi da phamjin kre Polo ground da pokhai bada civilian ama air ahum sokle Naharol gi thaudang CAB gi mayokta human chain semba yauna paksan na protest chathakre police ka chauna mukna kre khuthang chara hen bagi khongjang sangsin ba hokre bom pokhai bada air ahum yauna mari sokle air amasung intelligence ki coordinations lapses labor mali chief minister NSN IM na genocide sathabagi wathok hana loisin gadabani Manipur da mitop sing achauba safu lairingai chairakta CAB mapung phana chatnarakpa matamda yellow missing minority oigani Sotin Kumar Sana Laibak Bom pokhai bada AR gi personnel ahum yauna mari sokle Indo Myanmar border maya nakna bom pokhai kre miyamna lambi da phamjin bagi khongjang chathari Iraibak CAB mayokta lambi thingduna khongjang changsilakpada police kam nakre nupi ama wantaduna laikan nakre Polo ground da bom pokhai bada AR ahum micham ama sokle morega taina bada su bom pokhai kre police na cell demand tawramagi commission na report kaukre loislakpada maru iba paw amukahna CAB gi mayokta miyam na sangsilakpa khongjang leptri irang laksina ba hona bada police ka khongjang loisinga mukna bagi thongdok thokle Puwari gi thengkhang kayada mainland India na Manipur bu namthak tawrambana Bharat laingak na paikhalakpa thabak thauram singda lamdam sigi miyam na thajaba watpane haina chief minister N Birena haikre
amadi nungsiraba machanupa amagi asada hingliba haksangi phibam soirabi nupi ama sarkargi oiba mateng amata fangdana wana leli Hauζiki oinadi Manipuri pau matang sida loizare Times of Manipur News mieng tabiru punamakpu amukka hana khurumjari